Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para hadirin tantaretan, kita kumpul, kita hadir nang pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga raja banyak manfaatah berkatana ban Allah Subhanahu wa taala. Orang belajar, orang ngaji, juga orang morok, orang ngajar, orang belajar, orang mengajar, kudu tepak niatanna, kudu bagus niatanna, kudu tepak tujuanna. Orang nyari ilmu, orang ngajar, orang belajar, orang membaca, kudu tepak tujuanna, niatanna belajar, niatanna ngaji, tujuanna ridho'na Allah, atena ngadep dak ka Allah. Karena si andi ilmu Allah, si andi hidayah taufik nika Allah, si andi ilmu, si andi an-nur ilmu Allah, si andi hidayah, si bisa abimbing nika Allah, maka atena ngadep dak ka Allah. Atena kudu ngadep dak ka Allah. Ngadep kasih andi ilmu, ngadep dak kasih andi hidayah, ngadep dak kasih andi ilmu ben nur ilmu, ngadep dak kasih abimbing, si abimbing Allah. Waktu ngadep atena. Karena male ilmuna manfaat, ilmuna barakah, atambo ben atambo. Ilmu muntak manfaat, ilmuna yang kui nipu, ilmuna yang kui congoco, pengetahuanna, pengalamanna yang kui nipu, yang kui congoco, tambah elak nak, tambah pas akhirnya tambah jauh dari rahmat Allah, tambah jauh dari rahmat Allah. Ilmuna pas tetiaki bani tetiaki tambah bagus, tapi ada tetiaki sombong, mantar selamat tak oleh tantretan seteja. Tidak ampun sombong, tidak ampun sombong, nika tidak ampun sombong, pas tak pantas ajalan odik nengeta sabumi, tak layak ajalannya tasab bumi. Karena si andik bumi nika Allah, si andik langit ben bumi Allah, si kenengi kaula tantretan nika bumi, si ajalani si kaula tantretan benare ajalannya tasab bumi, si andik bumi nika Allah.
Saya numbuhki bumi, numbuhki tamenan-tamenan saya bermacam-macam. Jadi bumi Allah apesan lewat kanjing Nabi Muhammad wala tamshi fil ardi maraha, cek sampai beuna jalan di atas bumi kalau ben congkak kalau ben sombong. Cek sampai beuna jalan di atas bumi kalau ben congkak ben sombong. Ini kenyamanan orang yang jalan di atas bumi tapi laknat ben bumi. Karena siandik bumi tak maki, tak suka mun orang yang jalan di atas bumi sombong, congkak. Wala tamshi fil ardi maraha, pesenna siandik bumi wala tamshi fil ardi maraha, cek sampai beuna jalan di atas bumi kalau ben congkak sombong. Makanya kalau tantretan teka alim pinter cek sampai sombong ke orang si bodoh, teka kuat cek sampai sombong ke orang si lemah, teka asogi cek sombong ke orang si miskin, teka sakte manti cek sampai sombong ke orang si tak sakte, teka andik jabatan cek sampai andik pangkat andik jabatan cek sampai sombong dek ke orang-orang si kene. Abadan di kuasa cek sampai sombong. Kekuatan di kekuatan kangkui alindungi selemah. Di kekuasaan kangkui ngalatini selemah. Ibri soki kangkui berbagi. Ibri ilmu kangkui ngalatini orang sekita andi ilmu saling berbagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Tak beki sombong, ndik nasab tak boleh sombong. Tak ndak bumi nikah. Tak boleh tak sombong kalau ben nasab pa, beda sombong kalau ben ilmu na, beda sombong kalau ben jabatan na, beda sombong kalau ben kasokian na, beda sombong kalau ben kesaktian na, beda sombong kalau ben genteng na, beda sombong kalau ben latin na, beda sombong kalau ben paju na. Tak paju tak ningbong sombong baju. Nah boleh tak baju sombong be tak boleh. Nah boleh tak baju soki sombong tak boleh. Nah boleh tak soki. Nah boleh tak soki ilmu di alim alamah tak boleh sombong. Nah boleh tak di ilmu fudu orang kuat pe kuasa tak bagi sombong. Nah boleh lemah. Siratin si genteng tak bagi sombong kalau ben gentengan apa boleh saya tak genteng ada saya coba bagus kapi Allah Muhammad saya coba lalakona kenika lalakona belenger coba korupsi nah ini coba mereka saya coba mana orangnya lalakon mereka belengar nih karena tamak ini kayak tahan orang kena jadi kasih coba tak cale ben pengirat dan apa tak poci ben Allah laknat ben Gusti Allah bentu ben Allah belesi bekal yancam ben Allah saya ngancam mereka orang-orang yang nggak kenikah terselamatlah kalau tantretan setuju terselamat kalau tantretan setuju tak sampai sombong. Sallallahu ala Muhammad. Orang yang bagus tak bagi sombong napa boleh tak bagus. Tak pun bagus pakon cek sombong napa boleh tak bagus. Okey. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam etebui ben pangeran nang Quran wahfid janahaka limanit tabaka minal mu'minin. Wahfid rendahkan sayapa Nabi Muhammad dek ka orang mukminin se mengikuti sampian.
rendahkan saya parendahkan abekna dek ka orang saya mengikuti sampian dari orang-orang mukminin. Kanjing Nabi pakon merendah dek ka orang mukminin saya ngikuti kanjing Nabi. Benih polana teti pengikutan apa eting tu ting pengikutan polana abek teti bos bawahanna apa eting tu ting karyawan-karyawanna. Wala abot teti bos di pembantu ting tuting kan ben saromben cek ben saromben dak ka orang sing ngikuti abek dari orang mukminin tetap teki bos cek ben saromben dak ka anak buahna Kanjing Nabi dak ka orang mukminin ben Allah pakon Kanjing Nabi Sayyidil Anbiya wal Mursalin wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mukminin, rendahkan mangkante mate kula tantretan ibu komen di pembantu cek ben seromben ka pembantuna ning sagoni matana ning cirak ka corokna terselamat tahulan tantretan salah sila tak fokus sila tak bisa fokus kita kacolok-colok ren Oke, golok na cerak ka matana kan apa? Terselamat kuliah teretan saja. Mangkana pas semak Kanjing Nabi male oleh kilian terus dari ahlaka Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terakili ahlaka Kanjing Nabi setetes demi setetes, setetes demi setetes, secap-cap demi secap-cap oleh akili dekian saya kata Kanjing Nabi. Sahabat-sahabat kadang ada berbudak nah kun pembantu budak ada berbudak nah kocak ben orang musyrik orang-orang kafir wah jadi orang terhormat ngakan ben orang marajeria ngasare tandi penghormat masalah elang kehormatan nah mata dek gengsina sakale cak nareng kafir ka sahabat pola sahabat ngakan ben pembantuna ngakan ben budak nah kocak ada penghormatan ngakan ben orang jeriah ego sallallahu alaihi wasallam jadi sahabat ni ka akrab Kanjing Nabi akrab ben manusia ni ka sesoki se miskin muntak soki da anu cinta anu ya ingat orang tak ingat umat Kanjing Nabi tak marah ke niko umat Kanjing Nabi tak marah ke niko oke sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad Kanjing Nabi ben pangeran wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin sallallahu alaihi Muhammad teka tak pada cer acer ni sekoni ni acer cek rasara ni cek rasara ada lambak cek rasara embi keco sape keco boh sepeda motor keco mobil keco enak ini tak bener kan tak bener jadi jawaban ambian mak ngecok sape itu mengkorupsi saran boleh kan kutu pate ya nih bah bane ki korupsi gila karep kejahatan si rajo lah karep coba ngicok bakun tak bagus bakun sallallahu alaihi Muhammad korupsi itu kan pasaran benikun berak sape bun motor kan oh itu, jika bangun romana orang 10.000 cukup kan itu ya, boh. Kalau orang miskin 10.000 wiki, 9.000 wiki cukup kan itu kan. Berarti tak tahu betul kan ya. Allah Muhammad. Cetak bagus, mau korupsi saran boleh, tapi tak apa, pokok cek sampai benih tak apa kan macam-macam cek sampai
mun ngak genika cek sampai pada ti penguasa, cek sampai pada ti penguasa karena tak kira amanat, cek sampai pada ti penguasa karena tak amanat, napa boleh belengar tak amanat, menter selametah sanak foto mau nembik sakoni ya nah, mau goreng tisa nih nangis kecombi nih, umpah miliaran nih kapo, andik nareng punya, andik nareng terselametah kulan tretan sih. Terselamat tapi angkana tak bagi ban Quran wala tusidu fil ardi cak sampai benaga bae karosakan di bumi wala ta'sau fil ardi cak sampai aga bae karosakan bumi na tak bagi ban sandik bumi ni kamu ki nengai bumi ulah tretan tamu nengai bumi ni ka jadi romana siapa tanah nasapa, tanah nangkok ini beratas nama si andi pakun Guste Allah arat sabana sapa, sabana nangkok atas nama si andi Allah penimpian si aku bahasa ngolah bumi ini bener oleh gotong royong dina Guste Allah cek aku baik karosakan si andi bumi abala cek sampai aku baik karosakan cek rosak manusana cek rosak akhlaka, cek rosak ekonomina, cek rosak bumina, cek rosak negarana, cek rosak daerahna. Wala tufsidu fil ardi ba'da islaiha. Mun bagus cek paro rosak, se rosak bahwa bagus. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana cek sampai milih orang sebeleng cek sampai male daerah tak rosak, male negara tak rosak iki antar selamat kulitan tretan sesaja terselamat nika aja ke agama wajib aja ke negara wajib aja ke umat wajib anak apa lambok orang Indonesia malah ben-ben perang karena wajib aja ke negara. Ada apa lambat? Nah, karena orang bulan tegura tak membuat aman karena ke daerah kita nih kan. Juga bulan ngalah hasil bumi na orang Indonesia hasil bumi nih kalak. Goce bulan elang bulan nabon tak nyala pon ke Indonesia. Cuma belum terkenika andik kanca akan coba orang Indonesia lambo beli pada ti mata-mata ti alat tak ganggu pun belum tenah cuma anak buah naki bodoh saya ngampung ngalaan hasil bumi korupsi kena ki bodoh mungkin kenika ki karena didikena si aja lambok ruang ngalah karena ki bodoh ki malah jangan naik kota boleh anu orang sececer jangan apa pakaian sececer yang kui orang kota kian jangan rok mini kalau karena belum tu jangan cecer Indonesia terus yang kui orang Indonesia jangan tak tahu di Lombok ngarosak ekonomi dari Indonesia betul yojek anak buah naki bodoh kan didikan nah angkana golean retan mon di anak mon cek pada ti pejabat mon tak pagena gelu iki pagena gelu mon tak gena cek pada ti pejabat qatu hafizun alim. Kemudian Nabi Yusuf inni hafizun alim. Nabi Yusuf sana penta dia pejabat. Nabi Yusuf ngucap ini bagian nikah. Nabi Yusuf tanda boleh minta bagian nikah. Karena kau boleh nikah termasuk pertanian apa hafizun alim.
Napa hafizun alim? Hafizun nikah amanat, bisa jaga, tak sampai luang dekian, bisa jaga, bisa ngelola. Alim andi pengetahuan kangkui ngelola akhirnya bisa jaga ben andi pengetahuan. Dua ketika itu apa nyamana hafizun ben alim kenika mon ajalora kenika tantretan dutia nikah ikana hafizun alim makanya si pertama hafizun, si kedua alimun. Akhirnya boleh nyebut nomor coba lopot nih ya. Lagi wala nano, saya nggak coba lopot. Kimun gula tibi nih situ bondo, kira pon saya nomor setong gue mau situ bondo. Mau gula tibi, tahun nih dia. Mau gula tibi akhirnya kawan. Tak kok salah gula kenika pon tengate gula kenika. Kalau wala Muhammad gula tibi. Semoga manfaat. Semoga manfaat. Hafizun alim. Napa hafizun? Bisa jaga, bisa melihara. Pada nembian pasrae. Seti saya pasrana di situ bondo, tak bondo woso. Otaboy Banyuwangi, Probolinggo, Jember, Kamang, Lumajang, Madura. Kau tu hafizun alim. Napa hafizun? Amanat. Karena ipanaku andi pangelola ring dikna ring situ bondo. Mun bondo woso mun kabupaten Madura Madura hafizun bisa. Mun tak bisa jaga badan sampian ipangorengi dapur. Ipangorengi dapur tak amanat. Ada kenika pereng elang. Cangkir elang, sinduk elangan, beres kare berempai elang, bebeng elangan, akhir rapar loro sak, rosak anu nak orang, beres orang, bojai rep boleh, pereng ngata ada, bojai kalah boleh, kenika beleng, rosak kenika, nyaman kene tak bisa hafizun. Kau tu penter aja ke amanat kan alim hendik pengetahuan mun ngorengi depor kau tu hendik pengetahuan jadi ya mun bujan saria acen jera mun rawon riak mun gule riak mun pecel riak mun rames riak mun lagro riak abujan sekian bebenga sariaan dia kau tahu mun tak tahu kan ikambian abulunco parlo daging, kok ayam, kok sapi, mulai sayur, apa bobeng, tak tahu lah, bocah, nyolah berapa ya tak tahu lako. Kau tu alim, ndik pengetahu, mengelola. Pangorengi kabupaten tahfizun, elangan pesenan rakyat kenika, elangan pesenan negara, elangan pesenan daerah, oh bus. Pan berempan miliar bus padahal pondik bejeren ki endik ceperan pas akar kalian pas ki banyak elangan karena tak hafizun alim kotua oning lemai kelola nih ke cara mengembangkan masyarakatnya ada mah ini karena kemampuan masyarakatnya dikembangkan pentra alim di pengetahuan tak salah keaturan, tak salah menggunakan, tak menyalahkan gunakan, tahu mengembangkan, ndik pengetahu. Makanya zaman Nabi Yusuf teka peceklik petong tahun, 14 tahun, petong tahun ketika petong tahun peceklik bisa ngatasi setuju negara ya atasi ben Mesir ini lampu. Ki Nabi Yusuf bisa ngatasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya peceklik benih kun Indonesia, benih Mesir kun. Jadi nggak Malaysia peceklik iya, nih nggak peceklik bisa ngatasi kafir kan. Sallallahu ala Muhammad. Hafizun alim ini
hafizun alim tebuna Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi Yusuf nikah gonteng keng tak pada gentengah ben nahno nikah gentengah tak pada ben nahno nikah. Nabi Yusuf nikah ganteng kopi aku udah kopi anu bodoh se ndik laki si aku udah bodoh se gadis mulai dari gadis sampai mulai dari kembang sampai ke bunga desa, kembang kota, kembang apa orang sampai ke bini apa jauh aku kudo beri setanang ya. Bila saya puto siap mohon anu api tak takut Nabi Yusuf. Ini kan tak genteng terus kuda ya tepo iman tepo terus kuda mon Nabi Yusuf tak terus kuda mon kuda nggak boleh penjara takku tak genteng terus kuda Nabi tak ratin ini iya ratin putra kuda mangkan tak usah tindak sabiasa won nyari saya selamat kelas aku dan tretan tak kere bolas bodoh biru no beri leceng anjir beri leceng beri apa boleh tak kere akhirnya favorit teh kan ono mata beri polas terus kudu orang malas polas sebenarnya boneka kang kui lake bagus mau kang kui lake nah cocok mau kang kui lake nah male pernah lake nah male pernah jalan terenter lagi na jalan terenter lanceng mengkui lagi na tibi cocok ke nikah bisa akaro bagian laki nasi laki bisa akaro si laki mun bena tuntun si laki na bisa akaro no lagi dia najak nying ranying nikah oleh kerja mas senang laki oleh genjer nampenten mapunga laki oleh genjer nampenten oleh genjer mapunga orang oleh genjer apa boleh mapunga keluarga bangkan nareng laki mon mulai jengok marongo kabinina boleh arongo sila lao tebes sila ngok marongo bese pas-pasan ki ngok marongo kasih bini Punten. Salam Muhammad. Oh, nyampelak ini bini ini lak campelak ya kan. Kowe rek kenapa kan? Ambui ke. Lake ambui ke. Jalak mancelak ka bini nah. Yo kan se bini cek nyot maronyot. Walaupun tak tak nyabur kan. Ki mantel nikah kerja ki mantel palingana hubungan sakinah mawaddah warahmah berkata ibn Allah oleh ridhonya Allah karena si alam pagi nabi para rasul hubungan laki bini nikah sallallahu ala Muhammad moga-moga manfaat moga-moga barakah tak larang adenden pokok tepak kenengan pokok tepak tujuan kengcek betalebet ini ka berempat sabulan betek benlipen berempat sabulan kimon laki nasoki Allah Muhammad laki na autang malah autang nyerah autang boleh Allah Muhammad
Belencana lain, bedekna lain. Iya, pun monta arampe borompal sebenarnya. Allah ala Muhammad. Semoga manfaat. Semoga manfaat barakah. Aku pun ni kan ki, nega kerja saya ngak perjuangan ki, cek polopot, cek pot malopot, cek palopot, cek pot malo, polopot. Muka-muka manfaat, muka-muka jaga negara ni kan jaga umat je, masyarakat rakyat je, jaga cek sampai di rakyat di daerah cek sampai bagi ke orang sita amanat jaga nikah negara jaga samampu dah engkau kun berak bisa jaga dah ngak riah dia dengan malepakun masuk ke tebuna kanjing agama jaga umat jaga daerah negara jaga male bisa masuk ke tebuna Allah. Saya sampai akhir Quran, saya pektaban kanjing Nabi Muhammad, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Malaikati paling bagus umat si ditampilkan dengan bumi ini. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sallallahu ala Muhammad. Moga-moga manfaat. Moga-moga barakah. Moga-moga manfaat. Nika makin molotan ngingai kanjing Nabi orang paju manten ora apa aju ki abe kanjing Nabi orang sepaju indallah kanjing Nabi orang sepaju indallah orang separatu dak ka Allah kuletan tretan lebur teronora aparatu kau teronora apaju kau kanjing Nabi ekaleburi ben Allah saya nyampe kiti bi Quran epoci ben Allah epoci kaleburi kanjing Nabi kaleburi epoci boleh tantretan tero epoci kia tero kaleburi kia ben Guste Allah tanah apa kalem ka Allah oleh kalem maka alam ke pangeran oleh ke alamnya mana terus baju tak oleh kalem ke anuru tak oleh tak lebur kalem ke orang kafir tak lebur kalem ke orang zalim tak lebur mun kalem ke Allah tepa terus ya lemah terus ke leburana terus perhatiana ben Allah bagus. Kanjing Nabi orang saya oleh perhatian besar dari Allah perhatian kikalaban kasih sayangnya tuletan tretan terus perhatian kikalaban kasih sayang terus noro apa ju sallallahu ala Muhammad manten noro apa ju sanak foto keluarga kapi aba pun nak foto kapi jaganca nak foto ni kan benikun anak foto ni kan anak santre murid jangan ini nak fotonya mana nak foto anak nyaman nak foto ndik murid ndik santri juga nyaman nak foto iya wallahu ala Muhammad berapa lagi siaran nak foto aba ben epu ulang ababan epu abe nak foto kapi ababan epu abe nak foto kapi muka de rombongan Nabi muka masuk ada rombongan nangi akhirat pada benitunya walaupun tak persis pada tapi dak pada benitunya mun bade rombongan kanjing Nabi kata momben ben anakna polong bereng tuana polong kepi mun tak masuk rombongan kanjing Nabi anakna bade seelang dak matang anak mak tade ada kasampet norok setan norok reng zalim elang mak potona
Jadi tak bener elang nak pun. Lematan tretan kakak ada, alek tak ada, anu tak ada, tretan tak ada. Nyak seelang, macik tak ada. Tak apolong itu nya apolong, ya akhirat tak ketemu polem pon. Mangkana moga-moga kauletan tretan pas emak palebur solah, male lebur ke kanjing Nabi, male teti pengikutnya kanjing Nabi, male toro ocak ke kanjing Nabi, male ngikuti pengikut kanjing Nabi, male lebur norok kanjing Nabi sekoni ketemu boleh bereng tua kok bisa kan ketemu boleh, oh pak ketemu boleh pak, bu ketemu boleh bu, wah kita temu berapa bulan ketemu saling geluk oh kerong ke anak kerong ke orang tua tidak ketemu, tak ketemu sampai berapa bulan berapa tahun tak ketemu saling geluk. Nah, boleh pas ketemu nih alam akhirat dekian. Ya, pun tak ketemu. Aneh kan nikah. Antara tiap pengikut kanjing Nabi kapi. Lebura norok kanjing Nabi. Lebura solawat. Lebura alaksanaki ajaran-ajaran Allah sendiri kanjing Nabi. Berapa? Aba epu benak foto? Aba ben epu. Aba nak foto kapi, aba ben epu, aba nak foto kapi, muka masoa de rombongan Nabi, muka masoa de rombongan. Amin, 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 Allahumma amin. Untuk noro apa aju noro apa aju ini kan datang ke molotan solawat tero noro atro paju kia ada guste terolia kia apa sih bagi Allah kanjing Nabi terolia kia kanjing Nabi tak nyempo coba nyempo ke Allah kanjing Nabi mapan ke Allah terus mapan lagi ya terus paju kia bungkana Nabi umat rancana kapi pungkana Nabi umat rancana kapi rancak panika cek sampai ke kapi rancak panika cek sampai kapungkaan berancana men mun peke rancana kereng tidak kereng ibu wong oh tabak yop buar teti kampuan mangkana cepak ke male terus odi male paju bungkana Nabi umat rancak panika cek sampai peke ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim bungkana Nabi umat rancana kapi ya sarang bungkana Nabi umat rancana kapi rancak panika sampai ke kapi rancak panika sampai ke kapi sallallahu Muhammad ya Rabb ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammad ya Nabi salam
asyraqal fahtafat minhul budur. Salam alaika walimu sirri wa akhfa Rabbi bi jami'i salihati sallallahu untuk umat selamat dan bahagia, selamat dan bahagia dunia akhirat. Watunanu husnul khawatim biwajhil karim Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.